Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Kaki MP fast food ke badan hamaulai nong mali. Kadi kawen ki cakabam belapau pha ha kejeli congkas nong maulai. La sedang ya kini fast food house nam arhajar shipau, bat da kajinga trilang shiyeng shisem. Lala ban pentelun ya ki kam ki jam ha kini fast food corner. Ha kajing ne jungok jungi ya kini cakabam. Ngilap bagi kena skul, ki sam lalai kelas ki nong hikai, bat ki basa shi caka ki bakam paji nakas nong maulai ru, ki jus ngautanat ban bam jing bam hang ni. Ngilayok la ru banyak keren berikmi berkumcu ru baru menrang ba ki balong ru ki try jong kini fast food corner KMP. Juliana Karmafalang. Te akan dia try jong dukan KMP Arhajar Shipau. Te ula jong thai ukpa tu shu play di dukan bandi gitu ki pakuri ki sana ki chop ndak soi ma. Tengah ngadang jong yo te hadien tang si banai tu ngalap pep yo na awanya rap lang no hadukan. Te landu bayar rap hadukan bade kala nang kamyat nang don usnem nang kiu. Tengila ya buan mentaki kurang lakot barok kan hadukan. Dang play ni kong isep itong usana dang set hi pa kanya tang form kadon nang yarap te set hi pa marway tu den tang usana 10 kilo ichop ar kilo umtah ndia di pakuri 10 kilo menta pak de te ila khabun usana ro ila lut lai kilo 1 kilo hawai kishin si te kom kini ki pan e ro unu chop set ar 4 kilo la kham hawai lakam lak man penyak buan ngabut nong shet nong di ukun ubahe ro we ushet long ukam nang bhau ni uwe kan laki ni ki baro saungut baki don kini ki senrang arngut ki lai ngut senrang ki do betis jaka badi jing de ni uwe ba shet pada udon ba sti hani pa ba shet shet am ngi suya shet hi swa sedang hi be kum to ni kam le hi kai de kan no ro hani ka di ka shet dungi te ngiasang menteri ani jakasat adu pendai stang sepuluh nama stam te ngiasat ani ru gidan nyongot ba ngiasat te baru ijing sat ngiasat betang ani kami sat sesuai ngi dap stem tu sawaje san bajing la dap sat hi baru yang ijing sat kan baru dap lut jing per te la sa brang sakndau hi jing per mansa bang em nang temo ni sat kita ki papor ki lang nimpat nang ini Chinese dalawan ki customer ki batai tengi sedang dan kendiat te ko mantap long ngemlak su kan menteri pate mantah long abun plat mau long ke diman temang ngemlak su kan panjang long sonong trei ro kai jakar baret te bani tribun ro long te takara kai ngadon kun rungut de ki senrang saungut senrang bero han de dukan ho la trei ben ni bang ni dukan ki basyat nyungut te di bakli jikling iwei te hayang bade armut ba ko snap piat ai tu iwe men wi berap ngas dang sole ibarit ke menta ka nang don we snap bade inang kiu ko play por kuma mangalak ban pendap iki kuan oh yesim ka catering ka pendal ru ngele pendal ru yesim kan catering yesim pendal dak kwa tu ki bakawai beri penlek nani na dukan kan marin dape ru umlong makani ka kam ri batek do tam matan teng piran khawai ru ngemlak ban le teng jiwan ki customer na bar ngi khang dukan ru ka sathot iki customer tekat bala ngi le banum khang kan ngi na panhun be customer ngi ka bangi ala ita la ban pen em ni ki kuan ro ni ki senrang ki la don arngut ki la don kuan te ki trebe hadukan te ki la ban pendap ban pen biang ki kuan kan aje Bet pakanu beje pi khang. min bet apo ispo beje be la khang adep ka sai ka klieng Man kasni ka ho man ka si kum ta be te kayo ka hat pi le ma. kayo tang ale manga laisen stio ngale hi ngathia ngapet belayo longam poi mut dur hi bakan long makan kiu hadu ande makan kiu bangan la ban long ban ai kam ai jam le mendiki kena bayar menta ba parangut kidon jinge ada teng tu dak kiu kador baymar kata jinge dak di baymar kan bakiu ke baman sang isteng long dak kumwei menta long kumwei long la kiu bak kador baymar ta menta mata ke jinge ada di baymar rempalan sa ta nya kali tadi na tu ba i ke dukan sedang bangkiu ai ta
no te wan yarap lang no ayang kan te no an ayang Kipara ay jong kipa miswa. kipara te gili kelas e kan maksud ya yang perang wan tawan setengah kan mabahe nga tama wan tre setengah te rin ski ba kir la kilang he kila sedang hiban wan lang tre lang teman te la tre rin kat kan baru ikan sangut separa te kisrang baru sangut ni tre lang ani kan tip kay nga ngam nanang batay sudah dan ting kom tu season 1 lai pongot arpusan ngut lai pusan ngut basya ni siya kamar nak beriau sedih nak beriau isi yo kan kini ka order kini ki momo ki fried rice kini ki shaw ki ke yo barabor hingi kam yo bha kanya ka to dan gini ki item ki shaw ki alu shop momo ki fried rice ki chicken ta ki bun hi ki momo ki sup ki sana ki pawari ki brinjal ta capsicum Gajing bam iyo bakam kwa ba ki biyo bakam lut di mana. di man bhat ada momo drumstick di man wa ki bre kan ya Hidan ani basa fidan sangut te hidan para jonga hi dai ki basa kan ya kadang tangi bai pat iba yarap na badap set ti seban yarap lang ani ban perklut jemba mu tu aku customer perklut te penwan perklut ani yarap punta Ikat no beji egi pun ba ki rush ba. ni rush ki bre te san baje tu san ro baje kan rush ki bre banai telang kam he lamar ba ono ka sup ro ka yai bha ba kriat te kan ni oi ni tumun pen he tambah longim la syura ban pen he ni dukan marwi jakai beren te ngi ong ban ya din ngi ya tumu ban bu no sakawe ka dukan haum sing ta ken nga tharai ba ki kam singam kam bang he ka bam ma kam ken mau ki breu ban bam saba ka dor kam dei ka ba he ta ken yong nga kan tu ken ki ki we ma bakin la ban seng kum kini ba seng jonga barit in la ban ai kam ki kuan mata le kerduk kam mata ki kuan ki tir yo kam yo jam ong ai trai dukan dak ai trai dukan long i bha man siem i klui man siem i sha ken ba ken rung kini ki ba mi ai ma ki ban wan ba man ya po te tang kata he Habar ben usai pan, jad ben riuru kasan.